wari sari si kana no hailom chango ko adu nang ai number 1 pistok ai do adu si don't call it a pistok si pistok ai no wari ko pistok ga di stakeholder to play even akoi gi miyang ni mutsin na khalai ba MLA mayam ra so akoi gi party ko te na sa asi broad base rom chang fini ba pistok sigi sidi ai meta ba pau de ko moi gi ruling coalition hai tare asi BJP degi NPF moi gi sarkar laima ke yaw ba moi gi mi oi khar kaur ga meeting to bune ba across community ko kamu ne si cookie mai te wai sana ba ho ge ta je cookie mai te na te NPF yaw sidi nata ana aina moi gi hojiki laima pai ri moi gi coalition hai tare party ko BJP NPF moi gi MLA khara cutting across community ko loina mo community mayam ida yaw pa moi gi ruling da lai ba nga ka sagon na ri ba moi gi political party gi mihut MLA kambu mo kaura ga wari sa ba ho ba ne ko don't call it a pistol moi masen aina de han the interview the high level one prime minister should call all his MLA and make them sit down and talk government should speak in one voice guys dum hai nang to tenra mani pa national media na way forward say at least no sarkar pai ba lenga ka reason voice mo khatang oi mum chang ba cookie ge cabinet ni me separate administration union territory hai ni adegi sona kamen le ba cabinet ni sarkar ka chief minister na mo piro ye mo hane di mo yi on lenga te ya ba se wa makon am tang thok le ba mari multiple voice nam to ni on the confusion to le no za tamam na le na mi on ko kari no sarkar no position je kari no se ni bu ga mi position ye ko hai ngam club ne ba na to the cabinet minister am na tuai ni am cabinet to hom tuai ga de cabinet na position am low do na adu moi na am han mo gi ruling council no ga wari sa jo wa ba mu gi step dai di koi re ba ba prime minister na ka wo mo ji wari sa na gam na voice am tang to la kan da na to di lenga si oi ma to da lenga pa ba moi ma chen ba da voice man na dram ni na hai de bi to ga da ni di muk tu gi on di I welcome ko aduga sina ko gi pistok ni de have yaro aduga adu ga di ko gi legitimate representation ko gi party gi members digim chok ko de ni stock ko no have manam chi kai na ga moi ruling ka gi coalition gi ko moi gi sarkar pa mi myam gi ratam to yaro ko gi myam gi representative ko na kare e ba mi congress party almayam chok si ka na tan sung MLA si wang ma la la kan stakeholder to mayam su madugi layer changa kineba legitimate ne sidi moi masen hana pullo ya da ba moi on saka chibi am ta thok ne ba ha ya lepak sigi mache ta na ta de sarkar ma sama ki da mache kai le na to separate administration UT na cabinet minister ani nang ani cabinet minister na du PDR ai sarkar ro dum ya na da le ne no masen unana ba ma hana wai sa mum chang no at least one voice oi wa ne bai na nang ga hari sa adu gi muk tu ne na ui bai no ko and pistok and between cookie and naga wari sa ba ho re pistok ho re achi aran ba framing ne cha highway this cookie naga tok na te si nata ani pistok su na te si mo saga mo na phamin na gom thok pa ikai ne ne marom de di mo ma sense dai si mo gi party leader kai na state amo je gi party unit dai jari ni sarkar mo gi luching wa siam gai le ni kai ra ga una bang maktab me ba na to side chatna district headquarter da cabinet reform form na chatro amai chala ga de khata du chalo da ma pan da ro guwahati da form na ro ya mo ma sen initiative masagi agency maning tamba masagi agency or the main agency of the government ba ngam ga gamina ko cha shu wai matau ta ko ni na third intervention ama government da changa ine ba changa na to sa aji ikai ni ne du tau ya da bai ne ba se adu ai amadi ai manam sum ta bu pau dai ne ga ji cabinet minister MLA elected mayam ko ga home ministry official na ga taw ga sinbo ramadi fakta ne ba se ni usita ba gu mo u ne ba ko kana na che to go no na ina pe hang da amit chan da prime minister bi ta ho kham ne ne ko home minister de la e ba mi ta ba pau sa ai ni ma se home minister gi je de ko home minister gi initiative ba ro ne ko ma na che to go da ha bi su clear oi de ngana bo de na ta ba pau da pa adu na ta ga amit sa ma sa yaw da su minister of state home no che to go da na ta ga chum ne bureaucrat sin to go ga di ai mo to di usita ba ne long ne bureaucrat na mi gi
elected member MLA yaure dagi minister su yaur pe ai moi kana chapado ko aduna appropriate or the political initiative ne hoi no tau tai je adu moi gi masen marak ko go ba bureaucrat na deal tau ga di people mam chokani ba ai sim yeng se so let's see kamai tau ke di yeng se moi na niom chungna tau ga attitude su u ni adagi hoi mu unna ba gi do ice breaker gi ta moi masen nam di tau ba but ai amu chan jan hai jin Cookie Nikai Wari Savane, Highland Galimseko. I don't talk to Pistok, I was a land whenever. My Masagi ruling party, I was in coalition, my partner, ma'am, we get hand of Paminabum from Masama in a city of the Rungam, the Wagi, you get third person interview, Changa Quaneva Gamba. I do a senior do at least something is better than nothing. I will take at least what is Hanava, my comes in a wise have to how we do it. One step I can.